Oi, Dot, kita tuh influencer. Kun tapi talingau. Kun paja tau pre. Bukan nak jadi poba dengar. Mar, kepo nak tuh ingus. Nak je keluar di hidung. Padahal rasa-rasamu ba ingus. Mungkin boy, ngana tuh ingus itu mau bapaksa keluar di talinga boy. Jadi, ngana pe maksud kita pe talinga sepindah di hidung dang. Kok hidung sepindah di talinga dang. Mana-mana. But I know what this could be. Tearing out my history for you.